guys e ke tlo bolelang ka yona today ke a tsore ba bang ba lona maybe le tla e bona ka leitlho le lengwe ba bang ba lona maybe le tlo njaja ba bang ba lona maybe le tla rogana because ke a tsore le tlo itse rogana. I'll try to speak in English, I'll try to speak in isiZulu, I'll try to mix because English is not my mother tongue, but I'll try so that everyone can hear what I'm talking about. Last time it was DJ Zinhle who was saying South African people are unskilled. What's the meaning of unskilled? Can someone just elaborate so that I can understand? Maybe I don't, just because I didn't finish school, maybe I don't understand the word unskilled. Now it's our CIC, Julius Malema, who's saying South African people are unskilled, making a joke of it with the president of Botswana. Supporting foreigners, that foreigners, they have to be here in South Africa because they are skilled. Is a skill to sell drugs in South Africa? Because those people are selling drugs in South Africa. Is that you are calling a skill? Are you encouraging our youth to go and sell drugs? It's a skill. I'm against this word, unskilled. Because but they suffer to find the work. They're suffering now. They can't be employed because they want that skill that you are talking about. How can you have a skill? Metric. Then we apply when I go banking experience. You don't have that experience. That means you are unemployable in South Africa. Retail securities companies and everything. Those now we are encouraging our kids to finish school. When they finish school, our government is telling them that they are unskilled. So when I was somebody grade 6, grade 7, grade 8, South African people are unskilled. A motivation to go to school now. Motivated the university the university South Africa skilled. The internship they are creative. Nepotism ka mogare. Mesebetsi ge hiriwa ba bang ba santse gore ba yo robalelwa mesebetsi gore ba thole mesebetsi mo South Africa. Ke South Africa ya rona e o santse gore o tsamaye o robalelwa for mosebetsi. In order to get a job, you have to have sex in exchange for job. Ke South Africa ya rona e le re bolela ka yona eo. In South Africa, you have to go and submit the CV only to find out the CVs are dump on a dumping site. Yet we are coming here and telling us that we are unskilled. Because the experience. Yet we know that we are talented in other ways. But they want but the references and what a reference uba yang le reference o senke wa bereka uba yang le reference yeah what's all king why is this thing wait yambora. I used to love the EFF. I have the regalia of the EFF. I have the membership of the EFF. But when hearing that Julius Malema is saying that we are unskilled, I'm starting to question, or is it worth it to vote in South Africa? I'm asking myself, is it worth it to vote in South Africa? Or re vote la bona gore bona ba be sharp le ba bana ba bona le di families tsa bona ko metseng ya bona rona re tshale re ntse re sokola. Now in South Africa go gola 5,000 o sona le motho o golang 50 rand. Because it's a view once, you only view that salary today, tomorrow is gone. South Africa, wake up. South Africa, wake up.
Youth of South Africa, wake up. Form a party that will care for you. Form a party that will know that you don't have a job and give you a job. Select somebody that you know. For this one, wa tseba gore re safara ga kakang, wa tseba gore re lla ga kakang, wa tseba gore go botlhoko yang go robala o sa ja. That person o tlo go emella because o tla re ga lebella morago a tseba gore mo a tswang gona. But ba re ba kgethang re ba khumana ba ntse ba na le mekhaba, ba ntse ba apara di-sharp nose tsa go tura. At the end of the day ba nyaka gore rena re latelle bona mo morago, bona ba sa re kgathalle. I'm sorry to say this, but like the word unskilled, maybe someone like my sister was talking wrong. Maybe someone will come out it's my sister what's the meaning of unskilled. Explain why South African youth ba sa bereke. Maybe I'll change my mind, but for now I don't know. But our South African government is failing us, is failing the youth. South African government is failing us, is failing the youth of South Africa. Yet they are complaining, but at the end of the day, skilled, now we are unskilled. So can someone just explain for me? Or maybe Yena Utsuba the better English, or maybe Yena is better educated. Please explain to me. Please. What is the meaning of unskilled? Wana motho moso go buile gape ke latetse bile ke napa ke jula tabeng ga ke sa nyaka le go senya nako nke re boleleng ka taberi ga kwa KZN ya Mazulu tsa magati ya di foreigner ke moka ere ba spele ka mogare ga naga ba tie ka Sampoko le ka ditlapa ke moka re boleleng le ka Julius Malema re kweng gore Julius Malema ana yena o reng Julius Malema bile ka moetapele re a go tshepa bile ra go rata rena ma South African ene re lebeletse gore wena o ka change bokamoso jwa South Africa re lebeletse gore South Africa e ka ba nage kaone ka wene fela re lebeletse gore wena ge o ka dula setulong diphetogo di ka ba gona baswa maphelo a baswa ka ba kaone jole mara why gane we lwa le tabe ya Mazulu ba ere ya go kwa Natal wa tseba nna ke be ke re sebakeng sa gore o tlo o hoje Julius Malema lontshana le batho ba le ba kwa KZN a ere bongizwe ba tlogele batho ba le jwang a e fe wa tseba ge o ka ba le ngwane le gore maybe o kidnapile ke ma Nigerian o bo ka tla wa kushan do ma South Africans a ilwelago Julius Malema le jula di hotel eng kwa bana le jula di flateng di apartmenteng le jula ka mengakong ya mebotse bana ba lena ba tsena dikolo tša maema godimo ga ba affect ke selo nke le tloge mo le eng di sapapseng le boneng gore batho ba phela jwang ba go ga di drugs je serious ba je rekšetša ke mang ke ma Nigerians last ke be ke le Gauteng kopana le mogotsi e mongwe wa ka ke last year a be a rekiša di drugs o bolela ka mokgwa le gore ba je reka ma Nigeria le lengwe ba re ke baba o jula Joburg a o thoma o fihla go yena go na le ma security before o fihla go baba batho ba go bona pele wa bona gore ma Nigeria a senya naga ge o ka check most ya banyana ba ile gore ba HIV positive most ya banyana ba ile gore ba jwa no ba ba disha ke ma Nigeria a ba gaya fo ba tshela malwetsi ke moka fetša ba fa tšhelete wa bona gore naga ya senyega mara check di kidnapping batho ba kidnapago tšatši ka mo South Africa o mpotse gore na se ma South Africans na ba ria go tšeo ena ba rike ma foreigner o ka se tšo ba ere ma foreigner a lwa le ma foreigner mago goba ma foreigner bola ile ma foreigner mago goba ma foreigner senyetša ba bangwe always di victim e phela ile rena come on Julius Malema tlogela dilo tšeo di riago nna ke fela ke re if o sa tsebe gore o ka bolelang ka seemo se se itšego o ka one o homolele o seke wa lwa le batho ba ile gore ba leka go lokiša naga ana ge wena o thibela di-Nigerians tšekwe le batswantle ba bangwe le makananiene le maeng le maZimbabwe gore ba boele ga bo bona o e re ba ria mebereko e le gore na re rie o ra gore rena re ka tla ra palela ke go ria dipafo re ka tla ra palela ke go ala dikobo le ditšubete kwa pateng ra rekiša
a go se jalo ge o ra re ka tla ra palela ko go tšea di-transport re ya ka Zimbabwe re ile go reka tsona dipafo tšeo re boa re tlo di rekiša ka mo South Africa. Come on, wa re disappointa. Wa bona nako nngwe ke fela ke re ge o le bohlale sa nyake go phela o laetša batho gore o bohlale, batho ba go bona gore o bohlale. The minute o thomo laetša batho gore wena o bohlale, wena o ka tla ka dipheto tša gago o nnoši, ke mo jwale batho ba kgone go bona lesaeteng le lengwe la gago le ile gore a se lona. O ka seke wa tla wa emelela matšwantle o e reporters for all, mara wa bona gore everyday situation ya escalata ka mo South Africa, everyday go ba le bosenyi. Ge batho ba bolela le re batho ga bana dipampiri, batho ga ba rutega, gane dipampiri tše ke tšona di riago gore le be le melome metelele le rogeng batho. Come on guys, a ke gane ne nto ba e riago wa KZN a se yona ya gore ba rake di-foreigner ba di tira. At least ge nka be ba di fa nako gore after date ya so a re sa nyaka go bona foreigner ka mo South Africa, ra kopana le wene Ekestonor, re go tšhela phata, re go tšhela Sampoko, re go tšhela Mbama, ba ba fe nako. Not gore ba fo tsoga lehono ba decide gore bona ba tsoge a ba tekwe ga botse mapanta a hlohlona ba nyaka go tia batho ke moka ba tsoge ba tla le mebile ba tsame go thunya Mbama. A se yona lebile a se tsela maleba ya go ka ntšha di-foreigner ka mo South Africa, ebile a le barake le a ba utamiša gore ba utame ba tšhabe ba tle ba nyarele mo le seemo se se fela. Se nto le iriago ga e fokotše di-foreigner ka selo, le wene Julius Malema nto o iriago a ke bone e thuša South Africa ka selo, e thuša wene. Maybe wena o na le di-business ka Zimbabwe, maybe o na le di-business ka Ghana, maybe o na le motse ka Nigeria. So a re se ka emelelang dilo tše le gore a di kgonega, a re le gannyane a re se ka emelelang gore dilo tše le gore a di kgonega, a re naganelaneng phela ka mokgwa o riago commander in chief mohlomphegi ye mogolo Julius Malema. O fo o sana le motho e le gore o na le family ya gabe, mara o etiša batho ba ka ntle family e le gona. O fo o sana le bommangwane go ba boragaši ba ba ratago batho ba ka ntle, mara ba tlogela family ya bona e le gona. O etiša jwang ma-foreigner dinyakwa tša ma-foreigner pele wa tlogela dinyakwa tša ma-South Africans. O re botša gore ma-South Africans ga a bereke, nto ba e riago bonkizwe mamang e ka se rie gore batho ba tsoge ba na le mobereko. Yes, e ka se rie gore batho ba tsoge ba na le mebereko Mr. Malema, mara e ka fokotša corruption, e ka fokotša crime, e ka fokotša tšhomišo ya diokobatši ka mo South Africa, cause diokobatši tše ntšhi di tšwa ka bona batšwantle. Come on, la re disappointa ma-South Africans. A re gane mafelelong ke dilo di riega so batho ba leba kwa KZN ba tlo fetša ba tšitla le rena Mapedi, ba ere Mapedi a yeng gae ka mo go santse go bereke rena Mazulu fela. A rena problem le seo, mara ebile ke lapile ke latela mmogo. Ke a leboga nako ya gago, ke tshepa gore le ka reposta le reposteng ebe e fihleng tsebeng tša mongwa yona. O tsebe gore ka mokgwa o kgone go tlatša di-stadium ka gona o riago eng le wene e tlo fihla nako ya gago ya gore balatedi ba gago ba tle ba go tšekele, and o tlo lla o seng kaolo ya ke motho Mr. Malema. E le ka baka la go tšea kgopolo wa e bea plekeng e le gore a se yona, wa šomiša maikutlo over kgopolo. Tlogela Mazulu ba re dilo tša bona, if mohlwe mongwe o palela ke go ba thuša ba tlogele, ba tlo fotla ba ekwa ditlamorago tša dilo tšeo ba di riago. Wa bona, tanko Bafowethu, into ongayazi inkulu kunawe. Hayi-ke sengibuyile kwey'ngane zakwethu nezasekhaya. Izolo kumhla ka-3 ngenze ividiyo lapho khona ebithi uJulius Malema akabathandi abantu base-South Africa, abantu baseMzansi. Ukhetha ama-foreigners kunabantu base-South Africa. Okay, so-ke sengithemba ngithi phaqaphaqa lapha kwi-manifesto yayo i-EFF ngabona kukhona lokho ukuthi bona bayowavikela ama-foreigners, whether alegal noma a-illegal. Okay, up to you, do what you like. Kodwa iqiniso lithi we as a people
base-South Africa, abahlali base-South Africa, sizosukuma and we will deal with this situation. Sizodila ngalesimo. Uyathanda, awuthandi. Singabahlali baseMzansi sizodila nesimo. Okay, bakhona-ke okhanda lemtshelo kwakhe abangenile bamdefenda uCIC wabo. Lalela-ke, mina engingakwazi ukubona urongi enibona ukuthi kufuneke nidefende uCIC wenu then abantu base-South Africa. Shame unto you. Okusho ukuthi your CIC is bigger than abantu base-South Africa. I-EFF yenu is bigger than abantu abahlali base-South Africa. Shame unto you. Uzungene uzophendula defending umuntu for what? Akufanele sikhulume, sinamalungelo okukhuluma izinto ezirong ezingahambi kahle. Uma suke sikhuluma ngomuntu oyi-leader yala eSouth Africa, oyi-leader ye-political party enkulu esiyazi inkulu, ebese mina ngizodefenda ngoba nakho kuthiwa nama-ground forces. Shame. Shame unto you. It's a shame ukuthi uhlulwe ukucabanga, uhlulwe ukubona into engasilona iqiniso. You mean millions and millions of South African abakhala ngendlela ngento eyodwa erongi eyenziwa uJulius Malema. Wena uyaqhamuka uzobhala uzonke nginibonile benizilokhuze ngisho ivideo yami, benistisha ngisho ivideo yami, nistishe khona nikhulume nifake all your defenses. I listened all your defense, but guys, cabangani, think again. Think again. Ilokho engisho, think again. Abantu base-South Africa sebecindezelwe kakhulu, more than 31 years, 3 decades becindezelwe ama-politicians. So-ke wonke umuntu wasethola ithuba lokuthi enze njani, aqale inhlangano acindezele abantu abamnyama, eshayise ngazi ukuthi uyasiza kanti uzosimanipulate more ukuthi asicindezele on behalf of abantu bomnotho, abatshali izimali, abantu engebona ngisho abakhona futhi nabo la eSouth Africa, njengoba phela bezofaka imali ephaketheni lakhe. Wena uzodefend umuntu ongahlali elokishini, lapho khona ekuzibekula khona ingane, ama-illegal foreigners, lapho khona ekudayiswa khona ama-drugs, edayiswa ama-illegal foreigners. Wena ushuza ukuthi uzodefenda your so-called CIC, your so-called EFF, your so-called illegal foreigners ukuthi ahlale la eMzansi. Wena ngoba ungahlali lokishini, even your only CIC uhlala eSandton, uyagadwa, unama-bodyguard, uyagadwa. Wena uyamdefenda kodwa wena awuhlali wena eSandton. Wena u-afford nokuhlala eSandton. Wena u-afford nokuthi ube ne-bodyguard elilodwa, yena njengoba enama-bodyguard more than 10, awu-afford ngisho elilodwa i-bodyguard. Kodwa wena ukwazi ukungena uzomdefenda. Bonke laba bantu base-South Africa abakhala ngento eyodwa, wena ubabona ukuthi bayahlanga basile. Wena wedwa usile, kufuneka ukuthi lalela, hamba uyohlala naye lapha e-CIC, hamba uyohlala naye lapha eSandton, hamba uyohlala naye, hamba uyohlala naye. Unomuzi wawakha nje wawubhidliza, wawuthenga ngo-11 million, wawubhidliza, wawakha, waspenda ama-millions. I think he spent around 50 million ukwenza lowa muzi ukuthi ube yi-standard. Awangahlala futhi kuwona, bahlala kulo ahlala kuwona. Kodwa wena ukwazi ukuthi uzodefenda urongi. Bafowethu, angeke ulungise urongi ngorongi. If abantu base-South Africa bethi kurongo ukuthi abantu bebekuleli izwe bathola amalungelo amasebe, bathola onke ama-privilege, but ba-illegal, abekho registered, urongi. We understand ukuthi uMalema bengekho, bengeyena uhulumeni, bengeyena upresident. We understand that. Kodwa lokho bekufuneka kulwele lokho ukuthi no, akukwazi ukuthi kwenzeke.
under our nose. Akwazi ukwenzeka lokho under our wash. Bekufuneka lokho akulweni, but waphumela obala wakhetha ukuthi afuna ukuveza ama-narratives ukuthi kune-xenophobic. As much as they say, ayikho i-xenophobia. There is no xenophobic ekhona. Not at all. Kusakhulunywa, kusaxoxa, kusenamamashi ukuthi no, this thing has to stop. This thing has to stop. Kusakhulunywa. There is no xenophobia. Abantu base abashayiwe, abenziwe lutho, kodwa ibona abasahlasela abantu basemzansi ngamagama, also nangokuthi basaqhubeka badayisa ama-drugs in and out. Kodwa you guys nifuna ukuthi ningene nizodefenda u-CIC. Nicabanga kanjani? Ninayo khona i-vision ngempilo yenu? Ninayo i-plan ngempilo yenu? Excuse me, ninayo ukuthi ngizothi mangabe ngikhuluma ngomlomo wami engawurenteli, ngikhuluma ngedatha lami public, sikhuluma ngezinto esingekho happy ezenza ngakhona, ningene nina nizofuna ukudefenda umholi wenu. What's going on with you? Wake up and smell the coffee. Vukani. Niyeke lokho ukuthi lokho nifuna ukuthi nizofuna abantu abafundile, abantu bama-tribalism, all those. That's nonsense. It's not going to happen. Yonke lento le ifike ngokwepolitiki. Ipolitiki kwenza ukuthi mangabe kukhulunywa iqiniso ofuna ukugijima ngokuthi amaZulu enza ukuthi amaZulu they being tribal, because ipolitiki eqhamuka nalowo ma-agenda. Lidume nini leli gama le-tribalism? Lidume nini? Let me tell you, la iqala ukuduma khona libe namandla, sezwa abantu beqala ukuliphatha lo gama lelo. Ngalesikhathi kune-formation yeqembu lelini MK, kwaqala ukuthi ngoba kubuye ngathi elamaZulu. Lidume nini? So manje sanifuna ukwacasa amaZulu, lento eyabantu bonke base-South Africa. All people of South Africa, the registered South African, asifuni ukuthi kube khona ama-illegal foreigners. Asikufuni lokho. Kodwa manje umuntu osukumayo athi asiwafuni, nina EFF nomholi wenu nishuza ukuthi lowo muntu lo ufuneke maka-attack. Njengoba sikhuluma njengamanje, asi-attack umuntu, asi-attack leader yenu, but we against izinto azishoyo. Asi-attack yena. Futhi hayi ukuthi siyamzonda malona. Angimzonde mina. I've got nothing to do. He's not my friend. I don't know him. I never meet him. And I don't wish to meet him. I've got no dealings with political people or politics. But I've got human. So mangabe ngibona umuntu noma engage ngobobuntu, the humility. I'm engaging ngokwepolitics, engaging ngokuthi umuntu lo. I'm engaging ngokwe-race. I'm engaging ngokwe-gender. Engaging ngokuthi umuntu lo. Kunamalungelo bafowethu ekufuneke makahlonishwe. Amalungelo abantu basemzansi ase-South Africa, they have to be respected. Kumele mahlonishwe amalungelo abantu. Kuyaqala kuyavela manje ukuthi khona ngisho ebebekade bengenawo amalungelo, kodwa bebeholelwa imali yakasasa, bebehola imali yegrant. Musanike nini ukufika lapha futhi nizosigangela nifuna ukuthi nilokho nidefenda ubani upresident wenu nani ngaphezu kwabantu base-South Africa, even nangaphezu kwakho. Umdefender even nangaphezu kwakho. What do you have? What can you show? He's living nice. He has done it, he planned it, and he win it. He has manipulated the system and he win it. So wake up, Dak. Hello Mzansi, welcome to Mgozo Mzansi. South Africans are sending messages to Julius Malema ngemva kwespeech lasendila khuluma ngekuthi abantu base-South Africa they are unskilled. Bantu laba-skilled ma-foreigners, and people are saying ukuthi uyatselela uJulius Malema akasibonisi ma-South Africans, even ma-members labe wavotela i-EFF aba-defeated kwanabo. They are just saying ukuthi waze wabaphoqa u-CIC wabo. Bantu abaningi bathi bebakholelwa kakhulu kuJulius Malema ukuthi angayishintsha i-South Africa, angasitshintsha nesimo sase-South Africa. But lately le nto kodwa ukuprotect ama-foreigners kwabeka phambili ama-foreigners kungakhathaleli ama-South Africans, the color ama-South Africans. People are saying ukuthi kahle kahle wena
uhlobo lwini likapendi. People are shocked, people are saying ukuthi saze sayisola kuvotelana ngumuntu nang. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.